How did you know? Do you have reference? Say what you why not? Saya pun pada faham saya. Okay. Boleh? Dah belum? Dah present tadi. Yang ni belum lagi. Oh, yang ni tadi kan? Yang itu ke belakang dia akan present. So far macam mana? Huh? So far? So far very good. At the same time, it's kinda a bit nervous lah. But the thing is, how we want to interpret on data and everything, fine. So Yeah. you, nama sorry? Nama? My name is Ian Brandon Anabit Folian. Yeah. So you supervisor? My supervisor is Dr. Tan Kok Wah. Okay. My examiner is Dr. Siti Atiyah. So you project final year? For my project final year is field in cognitive psychology. Yeah. Alright. Yeah. Congrats. Yeah. So after the can long holiday lah. I can go work already. Okay ke ni? Okay. Okay. Pomteng sedap. Tengoklah saya punya. Kat sini. Nanti saya datang sini. Do you have you use program? You do it yourself, correct? Ni. Okay. Ni saya punya poster. Okay. 3 saat je. Ha? 3 saat introduction dia. Okay, nama saya Nabihah binti Zainuddin. Saya daripada Cognitive Science. Okay, ni saya punya poster. Saya buat berkaitan dengan interactive virtual tour for Faculty Building Navigation. Dan saya buat untuk Fakulti FSKPM. Okay. Okay, ni saya punya introduction, tak apalah ni. Okay, first saya macam mana saya buat dia. First saya identify dulu bilik-bilik yang ada dekat fakulti. Lepas tu saya collect semua panorama. Lepas tu saya develop guna Cloud Pano. Lepas tu saya buat pre-test question. And then saya suruh saya punya participant untuk explore dia punya VR. And then after that saya buat post-test question. Lepas tu untuk saya analisis, saya gunakan descriptive analysis using mean score. And then saya evaluate dia punya usability, navigation, experience and system effectiveness based on mean score. Okay. Ni saya punya ni lah soalan. Okay, ni dia punya result. Okay, itu saja. Bye bye. Terima kasih. Hai, nama saya Valerie Keringatan and supervisor saya ialah Prof. Dr. Teh Chisiong. And saya punya FYP tajuk is Evaluating Grab and Maxim Mobile Application for Ride-Hailing Service on the Unimas Campus. So, saya punya kajian ialah tentang Grab dengan Maxim. Saya kaji Unimas student punya experience macam mana mereka orang guna Grab dengan Maxim. So, first saya tanya diorang punya experience dari segi usability, service related factors dengan user satisfactions. So untuk usability ni saya akan tanya sama ada apa yang Grab dengan Maxim, sama ada Grab dengan Maxim ni dia senang untuk digunakan. Lepas tu untuk service related factor dia punya quality, macam dia punya harga ataupun dia punya service macam mana. So untuk user satisfactions ni dia macam apa sama ada Unimas student ni dia satisfied dengan Grab dengan Maxim ataupun tidak. Okay. Resource metodologi saya ialah saya guna mixed method iaitu kuantitatif dengan kualitatif. So untuk kuantitatif ni saya guna Google Form untuk
online survey dan saya overall untuk apa yang saya dah kaji ni, saya dapati yang student Unimas dia lebih prefer kepada Grab, tetapi untuk Maxim dia prefer kepada harga sebab Maxim lebih murah daripada Grab. That's all. Thank you. Bye. Hai, salam sejahtera. Nama saya Awam Lantuing. So, untuk tajuk FYP saya adalah Development of Digital Physical Training Record Management Prototype for SOSIS Cadet. So, saya punya tajuk adalah berkaitan dengan SOSIS Cadet, di mana sebelum ni, untuk pengenalan dia adalah, sebelum ni data SOSIS hanyalah diambil menggunakan manual. Contohnya seperti untuk data 2.4, data pumping ataupun semua diambil manually daripada kertas lah. So apabila benda ini berlaku, problem statement yang kita tahu adalah benda ini selalunya hilang. Lepas tu data-data yang kita ambil pun kadang-kadang kita tak tahu kita letak di mana ataupun kita lupa. So saya punya conceptual framework saya adalah di mana saya akan daripada manual training record tadi tu saya jumpa, saya cari dulu problem identifier dia di mana. Lepas tu saya buat interview session dengan 7 jurulatih saya akan tanya dia orang punya advice lah, apa yang perlu saya buat dalam apps tu ataupun saya punya prototype. Lepas saya tanya interview session tu, baru saya buat requirement collection analysis lah. Saya buat analisis dulu di mana kurangnya ataupun apa yang perlu diperbaiki dalam saya punya data. Lepas saya buat tu, baru saya design satu prototype. Yang saya design adalah di Figma. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah contoh-contoh design prototype apps untuk SOSIS punya. Dia ada dia punya login page, dashboard, dia overview, dia punya quick statistik dia. So untuk main finding dia, majority like 85% of trainer dia orang setuju bila ada digital prototype ni, dia sangatlah membantu. Lepas tu 100% juga trainer setuju bahawa dengan adanya dashboard macam ni, dia memudahkan lagi pekerjaan dia orang. Itu saja daripada saya. Thank you. Hai, nama saya Izhan dan tajuk FYP saya ialah Developing a Digital Financial Management Application with Visualization and Recommendation for Students. So ini adalah app saya. So inilah apa yang saya buat untuk saya punya FYP. Sorry. Dan projek saya dia for the result, dia sangat membantu untuk student dan untuk dari segi kewangan mereka, macam mana mereka spend duit dan macam mana mereka simpan data, apa yang mereka gunakan duit itu untuk. Macam contoh, kalau mereka nak beli makanan, mereka akan cari lah macam apps daily expenses. ya. So lepas tu dia akan keluar recommendation macam you spend 90% of your budget on other things, and then dia ada keluar chart untuk menunjukkan duit kita untuk apa dan data duit kita masuk dan keluar. So So itu ni lebih more pada user friendly untuk student lagi daripada yang kat luar complicated. ya, sangat complicated, and some of them kena bayar for more. Alright, nice. Okay. Alright, Thank you. Macam omelnya. Mama cantik ni, Mak. Macam ni. Peace. Satu, dua, tiga. Takut. This was the one yang presented to MT kan? Oh, you are the one yang presented kan? Interesting ni, interesting. Cuba saya macam, interesting. Distance sama benda-benda. It's about what? Sekolah kan? I never said this is my problem. So
I will present it to the user satisfaction of blockchain and user satisfaction is important. Indicator for all the apps of Grab message. So the packages, like for example, 1, 2, 3, 4. So in the way how talk about the result. Okay, talk about the result. Orang tanah besar. Tak apalah, kita kena pakai lah. Sekejap, jangan dengan student-student. Diorang punya sleep quality ni semua lebih daripada semua tinggi, semua positif, semua P-value 0.266. Jadi dia Kalau dah ni, nampak atas ni kan? Ni, elok-elok. That's why dia ada ni. Nampak, buat dalam ni. dia lebih signifikan dan karena sampai dengan artikel serta yang dari 2020. Ya tu I tahu. Kenapa tak silap dia? Sebab tidak semestinya orang ni tengok drama je. Orang punya sleep quality ni tinggi. Orang boleh mungkin sebab assignment, aktiviti luar. Sleep quality rendah kan? Ya. Sebalik pelajar lah. Dah tak happy dah saya. Saya happy dah sebab saya kena saya binge on drama.